Dobro jutro, pozdrav svima koji gledate ovaj video ili dobar dan. Danas sam imao ideju raditi viceve, makar mi se čini da je njih već dosta. Stoga oni će opet biti, ali se sad malo pauze pa radim opet čestih pogrešaka. Ako niste, pogledajte i ostale videe, posebno Zagonetke 2, vidite i sami da možete osvojiti poster, to je bilo sjajno za vas i tako nešto. Dakle, ako vam se video svidio, stavite like, kakav zgodan komentar, kritiku, pohvalu, prijedlog, pitanje, kako vam se dopalo, share, subscribe i vidimo se, znači, šalim se naravno. Idemo mi odmah na naš klipić. Da. Tako da, 5 čestih pogrešaka u hrvatskom jeziku. Evo, idemo na prvu pogrešku. Ok, evo jedne relativno česte pogreške. Vi i glagolski pridjev radnji. Znači, nije jeste li se dobro vozila, nego vozili. Tako je pravilno. Kada je u pitanju, evo, nema ženskog, uvijek ide muški. Jeste li završili video? Nisam, tek sam počeo. Da. Eto, sad smo i to doznali, a idemo doznati još nešto novo, jer je to naravno i glavna svrha ovog videa. Druga pogreška. Ako i ukoliko, ovo mnogo nas gnjavi. Znači, ukoliko budeš čaj, nećeš piti vodu. Utoliko će ga nestati. Dakle, umjesto ukoliko uvijek stavite ako. Ukoliko ide samo u paru s utoliko i nemojte ga stavljati umjesto ako jer je to pogreška. Ne zvuči bolje nego zvuči duplo, troduplo, gore i krivo je. Ako. Ukoliko samo ovdje je utoliko. Hajdemo na treću pogrešku. Evo još jedne stvarčice koja vidim da neke muči. Iskomunicirati i prenijeti. Znači, u ovoj knjizi detalje ćemo sutra prenijeti ljudima, ne iskomunicirati, kao što piše i tu dolje. Što je sad s ovim? Dakle, je apsolutno krivo. Treba rabiti glagol prenijeti ili obavijestiti. Glagol komunicirati, samo razgovarati. Znači, zapamtite dobro ovo. Iskomunicirati ne, prenijeti da. Hajdemo na četvrtu pogrešku. Primijetila sam da mnoge muči i pitanje zbog ili radi. Idem zubaju zbog kajesa, a radi popravka. Zbog se koristi za uzrok, radi za namjeru ili cilj. Nekad nije lako odrediti, ali većinu nije ovako. Hajdemo na petu i zadnju pogrešku. Evo još nešto što neke muči, k ili k. Idem k ljudima, ka gradu, ka školi. Dakle, u svim slučajevima ide k, a k ide u nekim. Kada sljedeća je započelja s kg ili h, ili im je kg, ili ima riječ prva dva slova suglasnika, jedno kg ili h. Ukoliko ide k jutro, reći ću da sutra ka školi, nema uvijek za kasnije. Znači, ali vidite li vi nešto sumnjivo u ovoj rečenici? Da. Ukoliko brišemo i stavljamo naš dragi tako. Dobro. To bi za danas bilo to. Ako vas je svidjelo, ostavite like, kakav zgodan komentar, share, subscribe. Možda sad za vikend bude pauza od klipića, možda bude još koji. Ali kako god bilo, u kojem god slučaju, mi se vidimo uskoro. Ako ne večeras i sutra, onda svakako preksutra i u ponedjeljak. I vidimo se onda uskoro. Bog!